ukona mugunda Kenya unginyitithania railways na prisons yes warie ni mari Kago na njira ini citu cirio wari prisons have large tracts of land. Oh yes and they even have reserves. Why do they have reserves? They anticipate more crime. You see, yes, they are actually pre-independence facilities, and I imagine ideally, Gerard defati ukoro ehakanite na kindu kingi. Ne fati ukoro wina ikaritie we kaundu. Ati ukiura ri ni gukunga weru na ki na cuka mweru. Ti andu kuma hati uruge ruthingo gwe. No ndu njera ya gitara itauni. Rimwe ta icio ni cio ibatie guthamio. Yes. Itauni ka. Ni kukungi gwitauni. I think even Meru. Itauni ka. Riu afungwa na maiwa beba. Makutano mwangobo. Tene, and I don't know what happened, especially Korea rural pio. Ni wakora ta dispensary ri na kamigudo migio ke tanukitwo. Migunda ya muingi nayo ni yareirwo. Yes. Migunda yareirwo. Totoro ngithori mothori mena wetherere ri. Mugunda wa munanda wathire ku. Kundu kuingi itha ni yangirambirwo. Yes. The fortunate ones kuri etangirambirwo ri. Yes. Minanda ya run out of fashion ri. Yes. Minanda ekeherio gugia kwatha public facilities ta mathibitari na hotavi. Yes. Na mawabici ma administration. Na de nasari what have you. No kuri ako ingi ri. Andu mona munanda ni wanjia kuhua traffic ri. Mogo kagia mihaka kahora okaigua karia bara minanda ya wa traffic. Yes. Ona mundu uria mararigainie ri. Yes. Ni airigura mwena wa maba akureithia hazo kaka guthu kimera giake gia thara kana cangi. Mabagia na irio ici fast maturity. Yes. Ukona kiro kia waru. Yes. Oikiria. Yes. Kana agaitithia nyanya nigetha gia gitumi gia kuiriga. To camouflage. Then encroachment. Yes. Tondu gite. Mukivumba na kuvumbua munanda ne kuangania. You see, you have no business going there. So, egothio kahora, mukaigua maratathi nginya ni macianji na witwo thorothea. Na makianyurirwo ki? Makianyurirwo kianyu kia mugunda wa munanda. Na kwe minanda yae nae eka ichi. Igiri? Yes. You see munanda ri was like an airport. Ni yae na nginya holding. Na holding ya munanda yari nene. Yari jari tondu itu. I think it would do around 200 to 300 cows. Yes. Ugo munanda na wale warie. Umenye we na holding. We na runway. Na runway ya munanda ni yale daihoku. Pio. Ochoke ogere una exit. Reu adagera exit of a lima. Yes. Reu I'll take your 16 exit of a lima and to hold it. Yaumira. Na no ginya o service wo with a public road. Absolutely. It was right by a public road. Leu kuma hare holding ngombe irokirari. Ginya haha leu kidimbuire. Echoke yumira thiere. Because I on the very low side 2 acres. Hizo ekabili zienda wapi? Simekaliwa tu na watu na mpaka walitengenezewa makaratasi. Walitengenezewa paka stakabadhi. Staka hizo. Na vieti. Vieti vya hati miliki ya ardhi. Haito ndiye ta uona hizo. Cheti cha hati miliki ya ardhi. Title deed. Yes. Sasa kuna watu wana vyeti hivyo vya hati miliki ya minanda ya ng'ombe. Azere wona gatu ukamenya wega fiu. Area mirio ni akuria mundu oneka ni akurio.
Mundu ambagio guo akona ni agetha kimera kimwe ni acokia kingi ile mundu uranyura akagia ageni akairiga atene cai naguo thutha wa guikaranga mukona rufu rwa munanda rutiri ho na ni rwere ruria rutarorete bara. You know, Munanda was a very simple structure, especially up here. It was somehow engineered. No, it was very simple. Yes. Mukona ru mahigari. Darori andu kuia rimwe. Na niwe wambire kuirigurira. Yes, nigetha oni andu no wenyenye taigego. Na nigetha ona inywe murak moral authority ya go question the grabber. He would let you eat as he eats. Yes. Not knowing waragucetie. Yes. You are abetting his heinous crime of encroaching on government property. Yes. Riu riria mukaria rais mugunda munanda hatiriri. Yes. Wa mbere mundu wothe wakuire gikingi gia cida. Yes. Ifati kana na serege. Yes. Riu we ndungi question ingiramba. Na niwe nyuria ihiga. No githio kimaiga hakuja wathondeka tubenji twa kwambata. Namwe thutha wa kwaga kindu mangikua ri ni makua kagoto karia karagwo thi. Riu you have no moral authority to question the grabber. You're just at a level of a thief. Yes. No kuria riu we wimukire grabber no eventually warigia gukuria the biggest beneficiary. Kwihinda migunda ya thirikari ya iwo wega muno. You see, back then there was a time I think people really loved the government. Ginya no iwa gitonga fulani ne kia heana mugunda gwi thirikari. Andu ni marutaga ukaigwa mundu ni atemire mugunda gicunji akiheana thirikari yake posti kana dispensary nathari. They also give to churches. Yes. Actually the last time I think is Maina Wandere ni akire ginya for the station. Yes. And I understand think would ya lego kujira umuthi na kiraira ni aheana eka ciake 5 kuria Githumo cia kwa affordable housing. Yes. Kiundu kiu. Well, it's rare. I don't because mati ya thirikari mugunda. Yeregeta kuigwa. Thiko ni uguikara. Unless you are required by law, tau no ande maketi mugunda. Eta ru tura weta wa zuri by Adam. Do you know mwako kona provision? No ginya utigie public amenities. Yes. Unless that case is a requirement of the law. No do kwata we mwaka ru handu ha kuhethirikari manevora. Yes. Indo de cia iyo cia thirikari. Hemi akera ari ho. Yes. Almost nothing was left. Kwe the post cia borithi to cia ko kumwena gwa cifu wakora mena mugunda ginya wika hua iyo na mari maga na kahua kau kari na namba ni atu agona he mundu waguneka na muno ne cifu to cifu nake ni agikara cifu ni ikara na horanagio no ri cifu sana kiro muturi wako borithi ni meguka magithiaga leo cifu ni akona na namba ya icani ya gwa thirikari. Yes. Well, never mind the procedure. But you have to go the way. Kwe provincial administration. No, we should not buy a chifu. Chifu cap model. Oh, the guy ni na wari. Muno. Wakora ginya mugunda wa borithi. Ma ndete ginya bebe na shushu. Gwe matuko thirikari irari na warie. Yes. Andu matanage appetite ya tiri. Ni hoka riri. Na ruciaro ruri. Neruo tha ici rutongoria-ini in some levels. In senior levels. Senior levels. Rwiho ruciaro rwa witemere. Turari uhoro wa andu amaciarwo late 60s. Yes. Na some early 70s. Yes. Riu acio riu mewa iturwa-ini cia wathani kundu kuingi. Riu acio no makora kwarirwo area minene.
Riu toto ni nzoti. Nego cirehuraga ki? Ta ciraici ya mugate. One. Ukoya ciraici igire na tukoya muico Na no muico, yo. woe gatagati. Ucoka. Ora buroko ya mugate no kunyihera nyiha. Riu karigana wathiriri. We uka oetwo gatagati twiri. Unginake aciria ti hoe oetwo ngito Twiri. Riu wena kamugate ka burori. Karenge cethi. Mwate ware efuarara. No tha ici ni ndaina. Yukite ritwe. Mukiria raici ri. Mucokete akuga Nitũrahũra thirikari ĩtũteithie na mũgũnda wa gwakĩra ciana handũ cingĩthomera. na hariho. Hariho. Yes. Nĩ haigĩtwo. Na andu acio ndirĩ nĩkĩ metigĩra ũigua. Nĩ mũrakĩmenya ũrĩa warĩ ho harĩ ũmwe witũ gũkũ tũtegũkĩgweta na rĩtwa etemengeire arĩugamĩirwo nĩ cia Wangũ. Angĩkorwo tũrĩte nginya riparian ya thirikari. Riparian? Yes. People don't joke. Ithuĩ gũtiarĩ nginya mĩtitũ ya thirikari at very local levels. Yes. Ũkĩigua kamũtitũ kau gako ga thirikari. Yes. Kidogo kidogo. Ona nĩ kagethwo mĩtĩ. Na worĩrĩria gũtirĩ mũndũ ũrahũgia wega nũ ũragetha. Mĩtitũ ĩho twathiaga kũrĩa ngamu ya mĩthandũkũ. Yes. It belongs to no one in particular. Yes. Hiyo ilikuliwa. Sasa sikuwezi kusikia ati mtu amepea serikali chapa. Utakaa sana. Sasa sana. Ningira mugondeo iha. Migunda nĩ yakunderire. No ya public ti gũkundera nĩ gũkunderio. Nĩ gũkunderio. Gũthiĩ nyũrĩtio oro kahora. Thaa 9:44.